Ka IC Group of Institution Bangalore Govt College wa Bhatam ni bata ipure nursing wa paramedical course hospital training tau yo scholarship fees 5% ikre haki hospital wa hedo ha India wa tabari isu man yukian yepi upure da ka education loan ye heropi upon how new number kende nyau so san runru ranot ne kende plan ru lesan a ruibi kende pra Tentang ikum di Nongilam jong di samla pule nanti na Kiang Nangbah Govt College Jowai pada nak buat kesatri jong Kiang Nangbah Govt College Student Union. Mentang iwan hang ne kowe kecing temu ku jong ni imseng ni kuat ban ong di takapasai hang ne mo. Bangi klem kum di samla pule di Nongilam jong di samla pule nanti na Jowai nanti. Di klem wan hang ne ban support dan ban ai jingkyrshan ya political party kata kedai WPP. Ada kecing temu ke jongi, kumki samla pule kecing temu ke jongi, kedau ke jongi ke pengiwan hang ne, kadai pengiwan ban ai kecing jingkyrshan ban ai kecing support, dan ban ai mensin, halor kene ke isu ke bakta, balong kum kata katma ke baat di samla, kata kadai ke ban review no, ya kene ke research policy, ya ke ba ni kumki samla, jong ka kasih jantia jongi, ya ke ba ngilat hang dik bisa ya kena ke government pasan review no ya kena ke research policy apa Ardent kata kim kena ke benta ban jangan nak benta kena ke jingdawa kena ke benta kena ke jingdon kam kami pun samla kau ke jing kentu nak liang jongi tiba mikmat ya ki lah hajar mutam di samla pule hanu po ka Kiang Nangbah Govt College Jowai as student body ni ke jing kentu ke jongi di kwa ban kentu kerpang di kwa ban tentu ya ki nyamut ki MNA ki jongi nanti na po jantia oh ni barok ni ki samla pule jongi pas pule hande po Kiang Nangbah Govt College Jowai ni doni ke bentar pan QEP pan long EP kum kita ki representative lene kum kita ki legislator ban syong ha kata syupi haka ka jing temu ke jongi haka bangi kum di kun samla bat ka kum ki kerja pendiri ni GDP sia barok nyangut nanti na jantia GDP ban long kum kita kini mukmat ini kejedak kecing temu pada kecing kermen bakin long kum kita iban ba lene kata ban long kum kita kini insight nak kita kecing ni kun samla bat kecing kerja kendriu kecing iklim na pha IP bakin long kum kita kini yang ko hanor abang ong hanor ngangat kilasnya tu ngamut jeno kita kini yang ko ni iklim na mut ban pha IP bakin long kum kita kini kecing itu kejongi nak liang jongi kum ikun samla yepi sia kinong kinyangut di malay jongi nanti na po tatia siapa kalau dai ke por ipi papin ang no ko cintur jongi kalau dai ke por ipi pin kren ai papin long kum kita kinong kren papin pendon kam sisai kita ka akhir ke bangi kum ikun samla kum ka chat banding kum kibru jong konstituensi beper po kinyo kini konstituensi po tatia nilapha ipi nilapung kup i kata ke bor api kalau dai ke bor ipi ke kren no ya kena ke isu Ka IC Group of Institution Bangalore Govt College wa Bhatam ni bata ipure nursing wa paramedical course hospital training tau yo scholarship fees 5% ikre haki hospital wa hedo ha India wa tabari isu man yukian yepi upure da ka education loan ye heropi upon how new number kende nyau so san runru ranot ne kende plan ru lesan a ruibi kende pra